Loron dia maluk sira hasur malfal hohau emerência na pintu iha programa editorial. Estel oin se publica notícia oin. Mas que horas ne coronavírus se preocupação ba iha na Santoma, incluímos Timor-Leste, o presidente da República Francisco Guterres Olomos decreta um estado de emergência e loron roro resinhito fulan março no horas ne extendetan, mas Estel continua fatlenamento ba clientes no leitores sira. Atau hati neklian lutan kona ba programa editorial balorong ohi, nomos publikação balorong ohi, ia ona hauni sori amni belum editor Codino Barros. Loron dia belo, bela explica klian lutan kona ba publikação notícia balorong ohi ne, kolhe kona ba assunto saída dentro. Loron dia belum emergenciana, loron dia baharena STL TV. Jornal STL ohin yang iha pagina walu nebe notícia mais hoje railaran nomos iha railio iha pagina primeiro nian ita kuliah iha ini headline maka taur orienta atau acelera processo pagamento ne ligado moso promessa será nebe itania governo halo na baitinya poe durante a crise ou situação estado de emergência nian processo na horas lau hela itania governo tenta tu bele pa cumprir na promessa nebe sirato na ba público relação ho COVID-19 nebe afeta mos baia Timor-Leste. Além da né ihamos notícia lubu tidak ia página primeiro ni notícia ne nohi pelo ia mudança também tahare notícia itania jornal ia di página walu ita persija tu aumenta a notícia iha página oine para ita fornece baitania leitores lenain sira livio lenain STL. Além mas iha página primeiro iha página larang iha página página hat masih notícia larang ini headline maka investimento setor agricultura simukit ligado ho itania agricultura ini nebe ho situação política, situação ho tan pesti dan nebe afetamos para Timor-Leste ita ia problema vamos ia afetamos para ia setor agricultura dinia. Além ia página ikus maka saya naran atividade mas ho profile ia ne ita apa itanya profil maka doutora Dulcia Lemos Dorego. Iha naran atividade mos mai hosi tenia líder sira iha larang ane maka notícia bahwa STL ohin ini iha ohin editorial STL ini hanesan visão STL ini ba iha problema itania railaran ini maka krisis politika hatirus povo no hamate desenvolvimento nasional ida ne maka STL ohin loron ini. Sim, belo editor. Tanpa saída mak edição editorial ba lorong ohine ita bot sira hili tópico mak crise política haterus povo no hamata desenvolvimento nacional. Sim, belo emergenciana. Ne visão neste edenian ba ihe tinha problema politika iharailaran. La COVID-19 nebe maka oras ne hala povo sira sente pânico tau nomos nebe nen impacto hosi mos homos politika itania politika serna be iha railaran ita antes covid netama ita hasuru tiana crise politika nebe maka iha incerteza politika ne dada to la iha tia ne rohan to ohin lorong to covid tamatan entre COVID-19 ho politika impasse itania impasse politika ne buat ruan hanesan bemere kida halo ema tu tahu los manebe tahu kida covid ne batu oh sira ya hanes inimigo ide telah hete la hari ni oin bele oh sira ya momento ida mitala itala la hatene mos tahu ho itania politika ida ne la ya itala la ya incerteza itla hatene bahira tu hotu impacto hoje politika ne belo emergenciana mas itania harana sira ita hotu sente tanga tetu on povo Timor sente rasik sira mak setor ekonomi ha Timor setor sira hotu quase atu parado
bela lau tamba itinya leader sira hari lewe politika do ke sira sira politika ba atu hameten sira kadera politika atu menang kadera do ke sira atau matan ba proeman obunian nebe lolos ida tema sira mehi ia atau hetan ia proses ia be ukuran dene emat ia depois covid musudan ahlo pobune se panik orasne itabele itatene katak empresa sira barak katakannya ni sirnya tidak di timor sira hili fila basina rai duke sira ia timor tambah sira ia timor la sintila no siguru atau ahlo investimenti ia timor ida nemaka ita rehan politika itania politika hatirus povo mos hamat ini de momento nemak visão hoje estadian ba ohin lorongnya. Simbel editor ni significa kata Timor-Leste laos adoptado ba iha coronavirus mas be preocupação idamos ba iha politika sira. Sim, ita orasne ita belen ita belon Malaysia orasne emahre kata emalos tahu ba coronavirus. Mesmo batne ohone mabarake yang mundu maybe ema tahu klima ya impasse politika ne bela ya rame lahatene ni nero impasse politika ne ni fi ne saida it lahatene los tamba ita leader ita lideransa politik sira ne be sira bele fosul somba ba problema sira relaran liu sira bele halo reconciliação ba malo liu sira suru motu bele sira bele buka malo insya bela tu hakutu problema sira ita relaran maybe sira magrasta buatnya to ohin lorong depois covid tamatan aumenta pior liu povo aumenta morsi a situação terus no mungkin nilar. Sim, estamos belo editor ohi menciona kata coronavirus ni hamate onai mabarak iha nasang hoto baby Timor-Leste la iha ida makmate iha estamos iha pagina primeiro hate tenkata ai mor covid ni sidak ma iha Timor-Leste i Timor-Leste mos oras ni sidak mate la iha ida makmate ba iha coronavirus ni ida ne tambah itane iklima ka o isa tu irta bot nyaten sei belo emergenciana ita pestine afetamos meia Timor ita Timor wan sira nebe hela durante ne iha raisir afetado ba iha pesti dane sai afetado ba iha mora sidane depois sira fila mai Timor lorimos mora sine mai Timor sai problema mos ba Timor ia iha itani railaran sira iha pesti dane ene graças a Deus mai be hoita hosi tani malo sira nebe iha liur fila mai ni rai depois iha sirne baladun siguru iha sirne senti baladun siguru sirne basira fila masina rai ida makane maklori preocupação maita ya Timor ita ida ya Timor be hasolo la crise politica da incerteza mos mai tan fal covid-19 de be hamate ema bus kali te assisti iha rai sira selo be ema mate anesan hansalala ita tahu preocupa mos tahu hoidane mas depois nenya ita hara depois buatnya lao ita hara ni evolução ne kata malah não tahu quando te falou covid-19 ne mesmo dan buatnya bela oh emang ya saya dadet mas emang tahu tema politika ne maka nai ulun sira la fo ulun ba malo ode dah hela politik dan ne ma to sira ya rohane assim belo editor e orasnya dalam Timor-Leste mos tama iha estado emergência e estado rasik mos bandu kata tem que iha distância o metro o insa husi belo editor sira halo mos linda coordenação ho jornalista sira atau bele buka notícia de publica mos ba iha publicação cada lorong sei ita anesan cidadão jornalista ita anesan cidadão ita tem cumprir a regra sirnebe ita nia governo mos liusi mos hosi Ministério de Saúde no mos Organização Saúde Mundial yang fosai ne para tu provene mora sidene la bele afeta ba lilio ba ita jornalista sira aita tem que cumprir medidas que tem maka for hanoi ba ya colega sira ne be mi terreno tambah sira maka iha hasuru liu situação ya terreno o isa sira bele hadokan hosi mora sidane tem que tahu masker
tem que se entrevista que tem que ir a distância 1 metro, mínimo 1 metro. E para itu ita laut wir regra sirane estado de emergência nian atau tambah ita hansa jornalista belo na marciana. Ita tem que mostra fo educação vai hitania cidadão sira kata regra sirane be maka estado formai. Ita tem que promover tan para hotu cidadão hotu para cumprir tegas. Para ita bele sesa no si ameaça bo tidak mak no si COVID-19 né. Assim, a filha fala a publicação da notícia lorong ohinya hausi página primeiro to iha página ikos e tambah saída maka belum editor sira hili notícia headline lorong ohin maka taur orienta acelera processo pagamento dia belum emergenciana ne headline ba STL ohin lorongnya decidi li husi encontro Conselho Redação Nenia, a Hili e da notícia da relação relativa à Itania, situação Railara, Liliu, o promessa do governo né até for subsídio a Itania cidadão sira promete ele ia fulan daba e to hiloron sidau realiza e se lo hatene me be ia orientação ita fo ida notícia né até for hatene ba publica kata ita governo Laos no Laos aluan tino buat nebe maka sira promete mas sira se continua o processo tambah Laos fácil baik kuliah ni fácil mas be atu implementa né mas susah maka sira pada masih persijatan ya parte tekniknya insyaAllah hal preparação dia clio o di bele fo halo realizar na processo pagamento ba ya cidadão sira nebe horas ni rela assim belo editor ita hari fala ba ia publicação ba notícia uluk ne ia sela-sala ia to ia mos página ronulu mai be horas ne to ia página sanur racing guadet ida nemos página walu ida nemos karek impacto mos si COVID-19 ne rasika winsa sem belum emergenciana ita media imprimi hanesan STL no sai sofre hotuba politica nebe relação Laos de crise política mas COVID-19 STL tem que decidir hori hatun nenia página osi 20 tun bai ada página walu de tambah situação hansanedoni ita jornalista barak lorong quase produz notícia barak mas ita la vele tau ya jornal da bo jornal da honenia página saruan nulu enquanto ita soe bai público emladun for atenção e ida tan makne ita mobiliza jornalista sira tunu heti treino problema risco tuba mora sira nebe ita la hare ida ne maka ita ne politika redusi dane para provenemos mora sira ni la bela feta bai ita malu jornalista sira nomos ita antecipa para ita ben nafatin existi ori sribi tanya editore sira ia relaran assim belo editor hanesamos ita boto himensi ana kata horas ne preocupação la os coronavírus det maybe parte idamos susi politika relaran rasik e tanya notícia iha página oin iha hatemos kata Fretelin PLP kunto no hakarak atau troca meja Parlamento Nasional ita bot bele explica claro litan kona ba notícia ne Sim, notícia quando idane ne hosi parte dia partido lubu partido tolo ne be haliburan sira haliburan moto atau forma hametin governo sin objetivo na hametin governo ne be lidera hosi primeiro ministro matan roa atau continua lori governo atau ne mandato remata ia do 2023 ida nema media passo sira besira hola o insa prato bel hameti governo ne sira hare kata ke arang ihanewa presidente parlamento nasional arang noe ihanaba bele sai mosamia sebasirnya politika o insa bel hameti governo to ihanaba ne maka sira hanoi nona kata ke
se bele tem que trocar na mesa parlamento bele for apoio dia que vai a governo de político governo ya to servi povo ya rai dan. Oke, obrigado Belo. Maluk sire de nemak dadalia ya programa editorial atau hatane klien tang programa ne kita haluang acompanha fatin STL TV ya tu kuneng liu menu tutol nulu no acompanha fatimos live cada horas unemos online. Ate satu asestabus studi haulor equipa narang hato obrigada e loron dia.